tak tu sungai ho zo si labon jaw ni tak pha tu ni tari nga Mars tha ta thum kumsan la som ni lenga ni khuin ni tak tu su ala ngai khom ki ti Chin state tonjang township sai pi mul gam sunga gam kat zigin kim kiti nu khanin limna atukin aizol hospital at koldinga pu himale aldam dok jodi poi tulai ni chenga center force de manipura ahunglu tam ten jing tau galvan surrender ball na dinga ahun timu Mars tari git chan giti kha zo thu hung hi ding hile kilom hil jing tai PR sang operation na sep achi pi nop ji ku adi o ti bang le lung gelin kit hi Chin state tadima IB 269 military council SGT pani te February kumsani la som ni lenga ni in PDF te khuda apiklu thu PDF te na genui United Cookie National Army UKNN MP heading a Thusuak Bawl Thusukin again na chun me kumsan le som nil thum nia pat Manipura metei hon Cookie cha te tha chimit ding ei goin infala Cookie cha mi bangza them gan cha thai tha pi gun numei pusala lina niau khen chu mum lowa mial sitak daga ei tha pik naw chungin meitei te to chiang khom git thei khai ta pu ti Cookie pin kilung tuk daga India dan pi to kitu ka SA Union Territory idot pianu hi tuni chanin UKNA na kiding pi hi kukite kilung tuk taga political demand I bolu SA imu masiu thisan phal ngama pan kiladinga hi SA imu masiu galvan ki koi thalo ringa hi SA kukicha te kilung gul taka kidel khom a hi to kitonin ku to bang puitu hi anla CSO thingnui organization su hi hianla mimal himale kukite political demand SA solution mulawa government to chamna hungbol kha omle capital punishment ki pidinga hi tin ki genin kuman UKNA thimo long chan loading wi tin le ki gen kit hi tuni tari nga Mars kumsan le som ni lenga nin ZSP library cum study center Zogam Hall Zoveng muna ZSP General Headquarter Vice Sainain SSC Free Coaching Foundation Course alapanui coaching hondona hi Riven ne khanlal minlun Divisional Superintendent in Thugian na le hondona kin alane hi tuni tari nga Mars kumsan le som ni lenga nin ZSP library cum study center Zogam Hall Zoveng muna ZSP General Headquarter Vice Sainain SSC Free Coaching Foundation Course alapanui coaching hondona hi Riven ne khanlal minlun Divisional Superintendent in Thugian na le hondona kin alane hi tun ta le news sim ngai tha thei ji chan chui tan tin ngai te la bon num le mang pha